Shubor nakashlem jong unongsan hima. Ke Drug Reduction, Elimination and Action Mission kepada ke program jong Sarkar Jila bani khun persya ke jingdi drug bat jingkhayi ha ke jila mendak singi kalai tarik ubnai leber jar pesan kala penong ke jinglang hapdeng ki kemi ki pa jong ki khna ki bolongop ha ke jingkerni bandi e drug bani ther ya tai ha ke bede ba ke jing e ke baki mat ban ai ke jing selok ke jing kershan ke jing sngolam bat kham tam e bani kren ke jing e ke ba kraw tam ke baki kendu ha ke imlang ke salang ha ke jing mat jong ki ke jing sha iben ni ke jing sha pet ben haki wepat namar ke jingop jong ki khon jong ki ha uni uja jingdi ben buat yak de ke jing lang la penong ha ke conference room jong ke social welfare ke badan hala shumia ha bakran shikila pathai ku bor na kaliang uba Francis Karshiyeng ubade mission director ulaong bakani ke sin jam ke baningkong bana kaliang ke sarkar ke kwa ban ai ke jing kershan shakiti ki long yeng long sem ha ke nu ke rukom khamtam e ha ke bede bak jinon kam ban pendu pendamno e ke jing sha pet i ben khman Nakaliang uba Francis G. Karshiyeng, ulaong hakati gijingalang, nalor ki kmi ki kpa jong ki khna, ledan bentalang ru da ke Dr. Rika Lamare, kepada ke counselor jong ke Manpha Foundation, kebala ajingkran, kumno ban penklanya ke jingmut jember khat jong ki kmi ki kpa jong ki khna. Ula pen pauru ke jingkmen ke bakraw halor ke jingdon jong ki kinhun ki balong balakloy, banseng, sasantali ki jaka, ki rehabilitation center, ni ki jaka ban ajing sumar nak benta ki tu ki balangop ha ke jingkerni ya udrong. Shushu ula ongru bana kaliang ke sarkar kan ai lai puar hajar tingka shakinu ginu ki khna ki bawan na ki long yeng long sem ki baduk ne ki bahap apo ulan ke jingduk ne BPL bakin net ban pha sumar haki rehab center pi kani ka mesibun pi bro pi awan tasi ban kaba susi ba pimla nya kaba yaki ban interview ki ni pa because kita ya tribal break ya kan tabu kepada stigma kepada kepada jing event di nilai nasi kan ketika senjang kebaningkong mengira ya gini ki kebik pa mengiswa menye discuss ki kam ni kuat mana support nak ada government kuat mana support ki agnu kom ngira mana support ki agnu kom ngira mana la ki te but kam ya gini ka jing event ka ti bari ko stigmatization ni kuat bendam penduk mai kani te ngala khot iki mentang sing ban ki lawan katuan ni ki kemi pa ba ni kuat banya keren ki te kani baju upor wa khot ang counselors ki don kemi Dr. Rika Lamare ko sanba Manpha Foundation i la ai ke jing keren kumno ban ban klan ke jing mut ke jing perkhat ke jong ki ni ki kemi ki pa bat kani ngangen kadang lesi kadang sin peningkong ba ni pelong kum ni general tam nak ada sarkar ni buat pergi bagi kuat online support di kongki kita ke hikai udah ba jingkran ni kita ke hikai di air po tingkat ini kimi pa kaba kongsan ya kadang ban penklan ya ka jimut jemkat kani ka pi kamlong guma ya pang stop belum normal mereka ni addiction kadang jimpang kerni hau liu jingdi drugs kakta mdai tang yu tu khna ya ka khna kakta ya ka long yeng long ser parkhoi te ni ang suthu ni na dream mission ni suthu ka jing jinja ka jing kordet jung kmi pa te na kata kata ni sakhat khna ni meeting ba ni kwa ai kata support kata ka jing era kata ka jing kershan ba kinir kin lok kinuk sa ba ya ki wei ki kmi pa because ngangai bon kimi pa mi po ri jubi kingat kan problem kimdon jaka ban le kimdon kim tip ino ban keren kan dak da jing sulai ra nya kai tingi kwa ban pen i ba sarkar ka don ban yarap ban support kanumot ki awan wika mentah idon gema arpo mut arpo khatsan arpo mut ki wan nak lek ki wan na support na sor ki bo kidon ki bo wan nong stone ki wan na pomongap tifdang tengchu ban khat oh ngat kan ni dik sin jam maningkong ingin nang ya khat su nga yo men sim na kan ni jing wan ju ki no wan tak kan ni ngot mala yo men sim mi mangin senang ya khat le si ki mi pa kalau no kita yang condition yang fi kalau ni minta kalau no aspek soal drug addiction still kani ka ngidangi yang ki ya kan ka jik sang na join mai no mata ngidangi wa ngidangi le ki bun
kibun ke issues ki habe le kamde ba tackle tangi kani ndi tak ba tackle manya le umnu banya kem ne umnu banya ai suma ne umnu kabun ka issue ba he banya le ngani ka wei ka de ba idi banya kem tinia organize bi pulit shen ni long training jo bi VDP ba kini pin kersian ni kanu kompanya le tmai ni drugs banya kem nei nakaliang pada nakaliang rehabilitation tu itu kami keren umno mengilang increase de na komen man ya tu ipi ba kita sangut ki brio ki groups ki la kloy man seng san teli ki ba jing ni de jing persyang ke jungi menyekren ki brio ti ki yo man siam ti ki sangut ki partis ki lawan yang ba ki kwa man seng rehab centers bila segi duna pelak kini ki rehab centers telah ada dokumen kita nak kalian bawa ini ada yang awareness pada kami dan kami ni kerana kita awareness belum ada di mentang dengan persiang banyak long meeting di school di college berhak di principal di college yang macam kami di college principal bagi yang keren kumul kena ini intern ini bagi IMC bagi penyak yang awareness bagi kinlong ki ambassador apa ka school juga bagi school bagi lah banyak keren banyak di sakoi kalian pada kalian nasional betul shen dan sebelum sakoi meeting pada hot aja lang juga sing samla jom berhak ke sosial ini hot meeting banyak keren banyak berhak aku nak gila banyak dikibut ki activities banyak no drugs kalau jelek no dia kerni do drugs ni do hero kini ketika apa kajing mak khrawa tinggi yang persiang dia si ini ya cuma kerban ba po arsenal itu kan seperti ngin ke sorkar seperti itu sesat kadang ni anda juga discuss bahawa naik boleh drugs kan national state kita discussion kita tinggi nak kalian ke polis ya keren kita kita Bapak yang kita sangat lawan syukur kan Chennai kan rehab saya. Tu kemudian kan rehab sekali kalau support bida ka government ni kali. Pi ka penyai ke rehab ni kamu mau penyai hospital tu beri upang stom sup pi ada wai dia kedon ki doktor ki don ki rehab ngala alek ar likely rehab center ngala kedua makan kesin meningkong ngai ka jenjar ba penyai ke rehab kam dei ke bakar kam dei ke sup penyai ki ba nongpang tu teng ki mla penyai sya ki mla penyai kami ki rumah kami ka balong problematik ba ti inu ba nong penyai ke rehab ti kamu ke kam krawa ke kam ba kamsa ti da kajin ai min siam jongi mentak lami te san mo ti ngi kerman ba nginya trai lang bat ke sorkar kan ai support kan service kan ni isu ba government bagi dia ai full support ni di rehab ka dulu kom ngila le kan Mangi iba mentai rehab kajing siu ko be bun kilong ningo sak no kimla man afford ben siu ni mar ini iba di drugs kidon kam de snam de benaya se ban bu ko rehab kumno ko jing ijo na kalian ke sorkar kalau ada lupa ke skim life war hajar ke ai no ki bawan ki kena ki bawan na kalian ke PPR ke support ke but ya ki rehab sungi ai support but bun ki rehab skiba kena baduk you ki ai free